बयजोंबो अनसायजानाय बर'नि जारिमिनारि सावथुन सिजौ बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर ओम प्रकाश केरकटारिनि नाजानायाव बे सावथुना दिहुनजादों। बे सावथुनखौ बुहुमनाङैनो बयजोंबो अनसायजादों होनब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा। जाय सावथुना गोबां नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल एवार्डबो मोननो हादों। मख'नो गोनांदि भारत सरकारनि मिनिस्ट्रि अफ इनफरमेशन एन्ड ब्रडकास्टिं बे सावथुना 2020 इं मायथाइनि 24 बेस्ट सावथुन महरै फोसावजादों। बे सावथुनखौ बिटिआरआव गोबां जायगायावनो दिन्थिनाया सोलिगासिनो। बे सिजौ सावथुनखौ नायनो थाखाय बिटिआरनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव सुबुंनि होंगो दोंगो जानायखौ नुनो मोन्दों आरो रायजो राजाफ्रा नायनानै जोबोद गोजोननायखौ फोरमायदों। सिजौ सावथुना आसामाव बड' आरो असमिया मोननै रावाव बानायजानाय जादों। फैगौ 14 सेप्तेम्बर खालि गिबियै क'क्राझार, टंला आरो बङाइगावआव थानाय सिनेमा हलाव नुनो मोनगोन। बेखायनो गोसो गुदुं बर' सावथुन मोजां मोनग्राफ्रा थांनानै सिजौ सावथुनखौ नायनानै रंजानो हागोन। हेलो बे समाव बाजै आगोदों नायगोन जायगा श्री श्री बिमा लक्ष्मी फुजा कमिटिनि नब्लाङाव जोंहा गाबोन जोबथा हर जेब्लाबो मोजां बाथ्रा सान, मोजां खामानि माव, मोजाङै था, मोनथिबाय? सिमां हाजोनि हरै मा दं नों मिथिगौ ना? बैथिंजाय दं जानांगौ। नारें जुमब्रानि गेदेर बागान दं। आंनि आइया हरै दं जानांगौ। आफा, नोंनि आइया अरायसम नोंजोंनो थायो। बैखौलाय सिजौ बिथिं मोजां मोजां दं। खायै थां। नोंखौ मोजां गुबुन जायगायाव लांनि। मा? आं हारसिङै थाङा। आं हारसिङै थाङा। आरो इसोरा गासैखौबो मोजां खालामजोबगोन। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ নগৰ কাৰ্যকৰ্তা সমিতিৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ নগৰ কাৰ্যকৰ্তা সমিতিৰ প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্টৰ আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম চলি আছে। যিসকলে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ কৰা নাই, তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ। আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে
প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আছাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছ ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামবোৰ সমাধা কৰি ল'ব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ সমাধান কৰিবলৈ অসুবিধা হৈছে তেনেহ'লে আপুনি কোকৰাঝাৰ নগৰ কাৰ্যকৰ্তা সমিতিৰ অন্তৰ্গত ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মখন সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ নগৰ কাৰ্যকৰ্তা সমিতিত গৈ যোগাযোগ কৰিবও পাৰিব আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে